Ebusia for mama wakaba enfamba attention TV so nene our run some akayesa ene se akwenhye bi asi ewo anya ablukuma kwantempo ne so eye anya last stop eye Kia 4x4 ene abobo ya bi na ansana accident yi ebesi D4 Eric akwesi Antwi etna studio ha echle yese ekwan yeso accident ebesi within the week na chrese Konsha D4 Eric akwesi Antwi emaye no nya aba ebetwem nanso no ansa na accident we esi anopa we endura enumra yekoda ya yepon ya yekoye fie ebinum nso apon a wokofie ebinum kra ko all night ebinum pokra so apon aso a wokofie eno anso taxi ba ko enso ene abobo ya eno nso atwem na eno nso enya kwanhia ewo kwanya so a ende bakuya so ensanso esia eno enso ewo anya last stop abusia mayenkotie ebra na D4 Eric akwesi Antwi echirechire mu anase odisa nkom hye ebaaye say IGP echire sese wo hye nkom na enye nkom trodia na ene obetimi ahye anu nti D4 ehun se nkom hye ebeba so no nti na Ghana foni na yenko yekotodwanim na yenbom pa ye ne fancy accident nkwan accident enya aba nanso yedanyamyase se obibia eho antochema mayenkotie bra D4 Eric akwesi Antwi edi prophecy anasen komhye ebetudwa Ora for TV. What was I doing some? I do with some. Never do with some. Oh, Ghana. A software. So software. Yeah, more. Because you say your car is in free me. Jenny May underground. This is a time when Quantanes visa. If me ama BBI added. There is accident on this road. My head. Sorry, I make a change to see our case. There's accident on this road. Okay. My head. If it's true that we should see it. Oh, I have the pantiasia. Oh, they say no quarry say. Brokuma pokwase kwan so busumi anase busumi e ko bremu accident e be si wo so mba gwan den so accident wo kwan so enti we se wo ka sam we na wo be ka ne nipa be ka se wo mfiri nyame Ebusia for mejide se wankasa wote dia D4 Eric akwesi Antwi ekaye se accident ewo kwan no so a eno no se okaye no yenka se week ekra maye days pe ana haba accident yi aba betwum na kire se prophecy confirmed Ebusia accident ya esi ye ewo Anyasco junction ene ekofa by se 4x4 eye fitayi enam inner lane no okoye se onam kwanso na ekoye so efie yeso ana ebawo na on the top speed na aboboye so ewo ne nchen ye outer lane na kire se mu na the top speed na aboboye eye se obehye 4x4 ye nim na kire se ebia na opeso park anase na bebi a wedu no obo so obrache ho nti no oye fast na okohye 4x4 eye fitayi enim eho ana fofie Antwi ta 4x4 yi ehun se oya ben aboboye emfa asem mbanti no omia brake so brake no so se menjew na ni de ye sika buomu no ye wo brake ebi wom ende okotu brake ya nam so ema kai epeja ya ekobo pavement so a nam so ema ka no so ekobo aboboye so a accident no eya repost papa na so nkofo kakra ene prai na so obia enfrim abusia ye nkohwe ka no se na ekoyeye ene aboboye no na so aboboye no de ka no ebo ni wieye no odidwane ye na kire se onim se no no ankasa eyeye ne de na entwa kwam ye nkohwe accident no embrasisia
Ebusiafo na kyerese ha ana me besi nanso no se sei no se ya difo bi eba ye memu ha na oka asem bi a eya na mama enfa ye endi agokra titiru eni difo Eric Akwesi Antwi oda God's Revelation Ministry ano ebusia mama fa ensi hatei na keep watching Attention TV.